veliki pozdrav svima, ovo je moj novi video i danas ćemo danas ću da vam pokažem kako skinuti GTA Vice City. Evo kao ovdje, igrao sam ovo. Evo vidite GTA Vice City. I prvo ćete ući u vaš pretraživač, u tom slučaju Google Chrome, u vas može biti Mozilla ili V, šta ja znam, šta god. I kucat ćete, kako se zove, Fire znači te ukucati Vice City. Evo, uglavnom samo ukucajte Vice City. Za Free Fire. GTA Vice City. Sad GTA Vice City MC download. I onda ćete stisnuti ovdje download i skinut će vam se GTA Vice City. Tako možete isto uraditi sa GTA 5, sa GTA 3 i sa sinjim. Evo mi je, u ovom slučaju skidamo GTA Vice City, stisnut ćete download, ja sad to neću stiskati, pošto, zašto da stičem kad sam već skinuo sebi. I kada vam se skine, stvorit će vam se ovaka ikonca, kad sam ne nađem. Aha, evi. Samo da odem ovdje. Ovu upalim, onda će vam se stvoriti ovaka ikonca GTA Vice City. Onda ćete vi stisnuti na ovo, znači nemojte izbacivati ništa. Evo ovako ćemo. Čekaj sam sad se vam izgubio. Da, uglavnom, evo sad ćemo da pronađemo tu ikonicu, zašto samo da... Ikonca da ima ikra, nije ikrana. Gdje bi moglo da bude program, ikra, nije. Evo ovako ćemo da je nađemo najlakše. City. Čekaj. Evo je GTA Vice City. I onda ćete, znači, nemojte izbacivati ovo, znači ništa. Nego samo stisnite ovo ovdje. To granite ovu drugu. I onda će vam se skinuti posle nekog vremena ovaka ikonca. I vi ćete, evo ovako, evo hajde. Sad ću vam pokazati. I stisnut ćete run. I ćete se, evo ovako će vam ispasti. Stisnut ćete ovo ovdje. I sam. Onda sad će vam vidjeti hoćete li Vice City multiplayer ili samo Vice City, vidite, a vi kako želite. Evo ja ću ovako. I onda stisnete install. Ja sad neću stiskati install, pošto sam ga ja već skinuo. Zašto? I onda će vam se pojaviti ovaka ikonca, evo je, evo nasnimlje, evo je. I ovaka ikonca. Ovaka. I onda vi slobodno uđite u Vice City. I eto ga, to je bilo to. I to je bilo to što se tiče ove epizode već kako skinuti nešto. Kako skinuti i mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav! Da. I pozdrav! Ćao! Sayonara! Bye bye!